Roja çarşemê navçeya dêra zorê balafirên koalîsyona navnetewî hêza rejîmê û alîgirên wê armanc girt. Di encam de hejmareke mezin ji artêşa rejîmê navbera kuştî û birîndaran de hene. Berdevkê Hêza Sûriyaya Dîmokratîk Qesedê Kîno Gabriel li daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka got hêza rejîma Sûriyayê û alîgirên wê nêzî kargeha Konîko hêza Qesedê armanc girt. د انجام برسوا قصد کوالسیون ناونتوی ده هولدانا رژیم و هوالبندین وی جبو پیشکتنی تکچو و د انجام ده کشتی و برینداری رژیم هنه. قوات النظام هي من بدأت بعمليات القصف ولاحقا هزا رژیم دست به ایری شاکر جه محور زویا کونیکو خست پیش که هزامه برسوا آگردا و ایریشتک بر پاش ره هزین کوالسیون دورین هزین ایریشکر توپ باران کر نتنه هزا گو ایریش کربو لی همو پارگهن رژیم ین لوی نافچه توپ باران کر هزین پشتوانی شاندن عنیه شر نها روش لور آرامه. بریز گابریل دازانین گو ارمانجا رژیما سوریای و هوالبندی وی جی ایریشا سر هیزامه گو قصده جی شر لیدیجی داعش مجول بکه و برسواوی بتوندی هاد داین. لكن الأعمال اللي عم تقوم فيها القوات تفكر العسكرية ريجيمي لديجي هزامة تكرن بأرمانجا جو هزامة مجول بكاج الشر ديجي داعشي وهزامة بلا بكاج سرفي بنجه برسوا جالية ما وكواليسيوني هاتا داين حمو هزين ريجيمي لوان دفران هاتا بومباران كرن ود انجام ده قلك كشتي وبرينداري وي تشيبون هجايا گوتني گو بيرا ديرا زوري دهمان دما گو شر العفرين پرگور بويا وگفن ارتشا تركيا لسر من بجهنه روجنموان حسن عبدالله دبیجه گو دربیا کوالسیون ناونتوی لدیرا زوری نامه بهزه نتنج بو رژیم لجبو ترکیه جی. مؤكد امريكا خواست جه حمو اليغو في بروجيت كان ارمان جوان ربيجه هم رژیم سوري وهم جي دولتا تركي گونها العفرين دخه دخواست جوار بيجه حد و الفيدري تني يعني هجر دولتا تركي تدما بيده دخوازه هرمي شرقي جميع فراتي يعني من بجيش خربك هدف مؤكد افنامه تايبت جوي درير جربو جبوغو الري اللي بيشياتش ارمانج او نيتك اگر لجوان هبه في مش خربكن ارمانج دربیا روژا چهارشنبه یا کوالسیون ناونتوی لسر هوالبندین ارتشا سوریای لناوچه دیرا زوری یک جهسترین دربین کوالسیون نه لدیجی رژیم لوی ناوچه. زان عمر دنگ امریکا قامشلو.